Embeera ensula mbi. Endia mbi. Asula ku Kavera. Kavera katya? Akaka 5 akaka 10. Bebagulira Muduuma. Basula ku Buvere no basula kati basula ku Mipaliso. Ffe tuzira sente digula Mipaliso. Omupaliso gwayisa gwajawa. Isatafunanga ku Mupaliso olw'embeera. Ekyo kasooka azali bwetayakirangako. Tayakirangako ali ati omusaada weitu. Tayakiranga ku Mpaliso. Tayakirangako. Abiwulira buwulire mu lugambo. Eno YY Media yaida bakagwandi naisan YY Media omwoyo kunuma abantu bagatusema bye mukola lyenda kundita eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing mwana wa busade bakagwandi naisan YY Media omwoyo kunuma abantu abaiganga abantu abebusoga abantu ba Uganda mwena ababona YY Media mwide mweyunge kumuwereza waimwe Yolisigire Yazid ngaja guze emyaka 15 gyamaze mukisaawe ekyamawulire emyaka 15 gyamaze ngayamba abanaku okujja guza kuno kuli kujja kuba ku Soview Hotel mu kibuga ekiganga ngena kweda omwezi 14 ogw'omwenda era nga abembi bangi bamuwerekayireku ekivulu kino tekyakusasulira ku mulyango wabula olina kugula bugule ticket walirira olunaku mulindwa ticket yesokerwaku ya mitwalo 3 VIP mitwalo 20 ate tebo 1 million ukira Yolisigire Yazid ogule ticket yo ngena kudikali ku namba ya Airtel 0706 890 355 oba eya MTN 0775 ataona mukaga ana nga Donald lumaina ga Yolisigire Yazid basabwe ne banyabo tubasaba mwide muwagire omwana we Yolisigire Yazid kibanga kirungi okusima omuntu ngaka ali mulamu YY Media yaida kulema mwebale baba mwebale mama. Osobola okugula ku ticket wagira Yolisigire Yazid bambi ngogira Yolisigire Yazid mwana we basede mu bikado ng'omusime byako so myaka 15 nga ayamba abantu enamba dange dilioko eda Yolisigire Yazid osobola okuyida mu inbox mu WhatsApp yange wako Yolisigire senkoire yo esente da tebba 2 oba tebba 3 oba nguze ticket diti ni wotabe mu kivulu ndi kujaja ku radio ngabira abantu abali kujja okuyida mu kivulu tugabe amaticket akudimu kusende deni kujja okufuna mu kivulu kino ekyokuja kuza emyaka 15 diri kujja kukozesebwa mu kuyamba abantu abazira mu asirizi omulungi ali kwa YY Media kino nkyokola okuba nga otugobera kitwiza mu amani era sababu yakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe like and share our videos Nze Yazid Yolisigire ife busede mu bikado nga 14 ogw'omwenda enakudiwaire yebulanga wikindala tuli ku Soview Hotel mu kibuga ekiganga tujaguze emyaka 15 gye tumaze nga tukola emirimu gino yo wena obere ngo kali kutugemera ku bambi tusaba kaireni kano tugemereko celebrations day for dije bulungi emiko gitambule bulungi niwo nabanga tobeeyo bambe solo kugula ticket babanga wagire Yolisigire Yazid wagire YY Media ona kulwalero ntambule mu district ya Mayuge era nga nchaireko ko mukyalo ono omukere namuwaya ali n'omwana yeba musulira ng'omwana alina ekizibu nti yazimba omutwe wabulanga embeera eringa emulemereire namuwaya ono ng'oli kumbona embeera tinungi aba mukyalo eno wansi mu Masokolo emayuge eno era obona yalanga aza kyasobola kukola yakayirika aye nga mwana yamusulira omwana ono wabulanga omwana yafuna ebizibu era nga namulawo obolya namuwaya atakabisobola so ndi anatukobere ku mwana ono Isa yaida ati okuba ati
kuba omwana yazimba omutwe munene ebigere byanyala aye ng'ate obona ng'obuyambi butono so omukeere twidya tukobere kuku tomana oba oli awo mu byana tukobera asobola okuba eyo byagema ku mutima gwakubutika nambeku isa kino mbakobyo waife busede ombikado mami ebibaluma kugemereko bituluma isa akobaki isa ali gano yazaalibwa ng'omutwe mulungi kati isa bamuzaalira watujje mpolampola bamuzaalira Isikiro Igombolola Buwaaya kati omukazi yavaawo maama we mwayinaze yamulekera omwana oyo mwayinaze yabona nga tali kwesobola na mwana yakoba baba nambaako omwana ono okole ki obe naye mbeere kuno omwana ono ibanga libise nazunga kunaye namutwala kwembaale tujje mpolampola oli kujja kubinka byabya tutegeere omwana bamuzalanga mulamu ng'omuto mulungi nga mulungi gwazimbulukira kungulu yajja okuzimbuluka nga mu myezi emeka emyezi gyali oti 6 bakuba tikyasoka kyaida kitya obulwere bwaida butya bwaida ng'omusuuda akoba omwana musuuda n'oguli muluma kiyakubawo ebyasi abeda kubatwala ku mwidwaliro ati musuuda katumwidandabeko ebyayirira mutwe kuzimba mutwe okuzimba okwo batwala kukwe mwidwaliro wa Pangalasi ati nja kwidandaba yayidandaba ku byakola ki byamulemerera nga idandaba omutwe ogwo ati gwidaterera omutwe gwakola ki gwadeema yabaye yatulagirira ati omwana oyo mumutwale kwembaale ng'olwo ali kujja kuweza emyaka 2 abeda twamutwala embaale ab'embaale bakoba amaadi omutwe ogwo obuziga bwakola ki bwazibikira obwisa amaadi wansi tikale buti twenda tukole ki tumulongoosa omutwe ogwo twasonkerayo emirundi gyali oti 3 guno ogwokuna bamulongoosa tweyira kati buti batulagiranga okwirayo neirayo kw'emirundi oti 3 esente dakola ki danemerera so obamulongoosa omutwe guno tigwatoni gwako kunigutowoloka niguva mu maadi amaadi gavaamu gwasigala nga muki mugegere bwa bugegere nga tiguli awo nti oba gutowoloike buti yabanga engeri gye yali tatyama ngali amalambaala kyetwatoolayo okukola ki kutyamu okwo yatyama kwawo nakulya akuba okulya yali talya nga tuliisa muliise twajanga bwe tumwegeresa mpolampola okutusalo yagema ki emmere yatandika okulya halaawo buti tuyidanda ibe ku buti esente dakola ki datuwa ku buti twasigala akola ki kumulingirira bulingirire nga tuzira kyakola tuzira we tuli kutoola iwe nokola ki mu kyalo ndi mulimi olima biki nima kuduuma oyo yenima lero tavaamu sente lero duuma tavaamu sente so wamwizayo embaale ng'omuto gwizeemu bakati obusibwa bwazibika mukusooka kwene kwe twatwala mukutandika kwene kwe batukoba ebyo so bamala okumutwalamu amaadi atowolokaku kayigwairamu tigwairamu gwasigalirawo buti nga we guli so buti buzibu ki bwalina bwe kisaawa eno isa buti saawa eno enfeete yamugema yabitamu einuma n'emberi ali awo ati obuzibu bwe ebigere 2 byamala byakola ki byegeda tenga yali nga asobola okola ki okukwetuka nga muku ayi leero takakwetuka ati amabuti yamaawo ate mbo ine ebigere bifo byanyala kayiki ze tidi kireeta ekyo buti wa myaka emeka ali mu myaka 13 ali mu myaka 13 asobola okwogera ayogera omubuuza ayogera yakwiramu tatambula iwo kalubirira otya n'omwana ono yisa butsa eno ndi kubona nga onafuyo wena
kumubeeda okwo kumubeeda butitika asobola kubeeda oluisi obeeda wagwa naye bugwe ng'akulemereire kuba buli kiwoyenda omutwala wona wona kubeeda oba ojjanaaza beeda ingize fulumya beeda obwire bweba butya oidi obule businga kuluma bwire ng'enseewoze obwire embeera byeti atalira ino isa talira okulira kwo talira abaawo n'ekindi oba kyamumala mu bwandoolo tatenduka ndoolo biryawo tatenduka ndoolo omwana oyo mukiseera bali kuwulira awulira so buti oba oli awo yandiyenza okuyambako Isa waawe obonanga oli bubino buli mu kimu embeera ensula mbi endya mbi asula ku kaveera katya akakaataano akak'ekikumi bebagulira mu duuma basula ku buveera ne babusula kati basula ku mipaliso ffe tuzira sente digula mipaliso omupaliso gwa Isa gwajjawa Isa tafunanga ku mupaliso olw'embeera ekyo kasooka azaalibwa tayakirangako ali abaati omusaada waitu tayakiranga ku mpaliso tayakirangaku abiwulira buwulire mu lugambo waba mulwaire alina ekifuba alina enfwete ebigere mulwaire kai walambala wansi nga asula bubi pagano endode naidaitia olikuba mbu taida endo tidida butoi kulambala ku luveero olwo buli kintu kiri kuniga endole idetia niyo wenkole kuno mpaliso kandi kuno mpaliso so okobyoti ebyensula ate ekyekindi nendyayo nambi kuba asobola okulya omwogo tumuga omwogo bukaya buzira kuivwa bwalya ono mwogo yemusalasala oyo sada yayina ndibonanga musonga kyeta mayina rushiti endyambi erimu Isa alya bubi yina yafumuka amaani gamuwere mu lwandya mulwokumugwira kuwereka soda kuweza ku mutima baye sente tuzira tutole yadi namuguliranga soda bwoli tubona bwe tuli bambi oli kwa Wai Media ndi yazidi yolisigira awo ife busida mubikado mwana kotaweleza kubuyambi eno lero alwire okumpereza kubuyambi nefa ku mwene yena bwali azira ekiri owomuwala nekiri owomulenzi aye iwe mukulu nenkereza kunga omukulukulu abigamba bakuba ati obuzibu bwasobola kubanga bati bwakizunga ki obulwaire nti bwetwagezaako ebyekisoga byalima twatwala ku mwidwaliro byalima awo kale butyawo tiidi katonda mwene naidi kale mubwe naye embeera ndibonanga tinungi so ngotoleko bye video obulwaire nga omusuda tibumwangwa tibumuluma ino musuda gumuluma yaye kale ngeri je gwali muluma mukuwana ine ebiseera ebyo twamutwala eyo mwidwaliro paka nga akali ku myaka egyena lufenya oba amwidandaba awo yakendeeza obulwaire ino so ate ekifuba okumuluma nti omuntu omunene takalubiriza ekifuba kimuluma era amala yakoba ati maama ekifuba kino kinuma mama kale so eno embeera tijja kuswika kano eno embeera ya Isa omukeera ati wali kudaagadagani Isa bali mayuga eno tubagenda mu bitundu ebyemalunga eno omukeera yaba n'omwana ono osobola okuyambako komukaire
embere oba bwida ndabi ebyemere nga woli kuwulira bazira mmere obona nga Isa ali munendi embi yena womulingira ebyokusula kwazira engo yazira okutukana mwagene nga ali bwerere mami ako byasula kavera kana kaduma buti duma batamuki kasula kake nake tutamuduma kabakandi omusana batamuduma obwire Isa yasula Isa yasulako Isa ndiwulira ebigamba iti biri kunsanusa kale Isa ali eremba kumugwirako ku kasoda ali kuisa kunteri ali kuikaikanako ali kuno yawire mirembe nga jise bambi sembere tuneri nga wenkobye osobola okuyamba ku Isa chona kusiza mu mbeera yalimu tujja kuswikana bakali kusubscribe please go ahead and subscribe like and share our videos Yazidi Olisigira gwe wenna alina ebizibu byekinansi ebikusumbuwa otambuddeko biganye Aji Kigundu omusomi w'edduwa yagenda okuwonya Aji Kigundu asangibwa mu kibuga ky'e Mukono ku Katosi Road mukubire ku namba y'essimu 0708 06 21